menjalankan ibadah puasanya, menunaikan rukun Islam nangka sembahyang tarawih bila malam. Alhamdulillah katamu pulang si bulan puasa, bulan Ramadan ladang pahala. Ya Allah, mudahan kina tatamu pulang bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Menunaikan rukun Islam nangka sembahyang tarawih bila malam. Alhamdulillah katamu pulang bulan puasa, bulan Ramadan ladang pahala. Ya Allah, mudahan kina katamu pulang bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Semua umat Islam menjalankan ibadah puasa, menunaikan rukun Islam nangka sembahyang tarawih bila